Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɓe an tedduɓe komin Alpha Amadou Bouria Diallo ya sallimu ya rabbana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɓe an tedduɓe komin Alpha Amadou Bouria Diallo woni ko hewti kamon ɗo en wayri yewtugol ko yowodiri e fi politique eɗen darde gon kon feƴƴude hande nde jonde men ɗo ko fi politique sattende laamu yankere wonde nden lagine crise politique ko wonɗon lagine ko ɗum woni jonnude miijo an tentini noon hella ka pedde lundiyankeje ka opposition ko hen ɗum mi tañƴini ɓe hani waɗugol tentini noon hella ka IFDG ko sabuna ɗen andi nguɗo laamu hiɓe pifi laamu ngu CNRD on hiɓe anni ɓe yata donc ko sabu ɗum min yomi jonnu miijo an ko yowodiri hella ko hani ko wadde joni mi connecto ka ɗuma ɗo on senditane en vidéo musidɓe senditane en vidéo on wota wuddiriere ko wawɗon ko senditane en vidéo musidɓe vidéo on ko vidéo ka Facebook mon mo wadde kono kadi mi feƴƴinaymo ka ono ka TikTok miɗo tori on yo en senditan en vidéo on yandi no jawde seeɗa seeɗa hara en tongaki tentini ono ɓe ka Facebook vidéo ko mon waɗirde mo tigiri ko sabu ono wonɓe ɓen ka Facebook ala ƴawirde noon de waleykum salam wa rahmatullah awa no woniri o ko minni on kon nini ko woni kon feƴƴude lagine ko sa'i sattuɗo CNRD on Mamadi Doumbouya en e mojobere maɓɓe pifine nden laamu ñande 5 septembre ɓe wi uno en wondema ɓe ara luttugol ko ɓe ari ɗon haray ko ɓa sattende no wanno ɓe itti lanɗo on kamɓe ko ɓe jooɗi ɗon ko yeru kaɓe wawata yuɓɓude suɓagol lanɗo haray ɓe hoota ka dakaji maɓɓe ka kanji maɓɓe ko ɗum ɓe wi'uno e nder muradu no yarata noon dirti ha hande waɗi ɗo joni ko duuɓi 4 joni woni fokkitani duuɓi 3 on kan wattirama ɓaawo hiɗe yiwde muradu no won noon e feƴƴirde mi on ko mi innata miɗo andi noon miɗo metti jentagol tentini noon hella ka IFDG ma jama men on kono ko minata kon sa'i wo sa'i jonnu miijo ma
sa'i wo sa'i jonno mijo ma ko henno yimbe men ben enen ko buri kon ko berde den gollitirten en darata e yurnota ko muradu handu lugga no jeya ko woni en faljinde ka politique no jeya ko woni en faljinde ka huwondire men epidemie so yi wano Guinée Bissau do en fow en wontirno do bawo anna embalo en fow min de balde do mi windi do tigiro himo hani teddingol sariyaji leydi ni buyari e leygo windangol lam fango ferme kon wolanta fi Bissau mi do mari haqqewol gol fi Bissau ko mi africain jo Bissau ko e nder Afrique de l'Ouest on jeya mi wawlay fi Amerique mi wawlay fi France ko en watta mi wala fi Bissau fewndo men kellanta mbalo ari on fo don kellude musibe Afrique en etoto ha hebe laamuji moƴƴi mbalo en andi ko no ardi ka laamu ko burno moƴƴude o wallito Bissau heba ɓuttu e hella laamu ko duuɓi 5 o duwano wonde o inni do hande justice on a yimbe men be bowobe ko inde justice on prolonganimo iden andi justice on Afrique en faya ko won kon feccude lagide Bissau ino tawa e leydi ka kuude ta ɓuri don dudude mbalo kanko no ardi non no sattiri non ko hanuno ko renforcegol institution ji din no laamu gonga wu jodora hande mi yimo do e video ka o innata wonde ma haray o yahay election deuxième mandat o innuno o yata o inni kadi o gagne to premier tour ko innun non sendindiri e ko Alpha Condé wowlayno kon to ko wi'ugol on tu musibe udditen ko eden walle mo me en fewdo woni moƴƴinde fewdo kadi wala moƴƴinde yeetemo ɗum ɗo moƴƴa ina fitun ko pullo Macky Sall kadi mi halan non ɗo no wodi yimɓe noddenoɓe lan ɗo yennala ɓuri yimɓe tato Sénégal ɓe mi bloki numéro ji Sénégal noddeɓe lan yennalan hara ko mi hendoto kon commentaire ɗum ala Macky Sall kono yaltiri si Macky Sall eɓɓindino law wonde mo accita e laamu ngu ɗum ɗo heɓatano awa min Afrique ɗo min mone an on koyo ɓuttu heɓo si pullo laamike ɗon o moƴƴinaali nafata si maninkajo laamike o moƴƴinaali nafata arɗo wo koyo eto ha sari a ñiiɓa justice on wona suudu ñaawiru ndun ndu wona dimɗuru ko wiyete kon hara hindu sora e ley lamɗo kono ɗum ɗo no metti yewtugol yimɓe men ɓen min mi tawta kaari ko e leñol goto wallito e hoore tooñe min mi tawta ɗum mbalo ko hunde wotere wawuno wallirde Bissau institution ji moƴƴi o waɗa nunɗal o organise élection ji ɗin o gagnima o gagnaki lanni oymo o yaha min mi maraɗen gite no ko pullo iwtir ɓawo makko Macky Sall min omi wowluno ɗo hay ɗeɓal ɗo mi senditani on vidéo ono post momi winduno min ni si ɓeɗo ɓe ñawali Macky Sall hara juhayla ko ɗum ɗo waɗi koye en yi'u min lagine ɗo ni koye miɗo iwtir ɓawo selluma yefdeji mone an on hina tun yo pullo tun laamu ko pullo gollowo pullo anduɗo no warre min goɗɗo go laamota ko ɗon o darano kisijo ma maninkajo ma sosojo min mi wallito kono noon nini nde tawno min suɓenano pullo laamota ko ɗuma ɗum ɗon hiɗe wawi daranade kono ko gonga on nafata koyo pullo laamo ɗon tawata o adda e nunɗal justice o wonata e ley juuɗe makko militaire on wonata ko fi fulɓe ɓe defandata ɓuttu waɗata ko yaha darto tooñe ha heɓa doole waɗa nunɗal min ko ɗum ɗon woni haqqille komi jogi kon ko ɗum kadi woni mi artande ka
ka onno ka fi lagine do joni mi arte toɓɓere fi lagine ko hollugol on tun video ji ɗi mi wonɗi wadde hina video ji mi jiñay to woni mi yalta oyatuma Sénégal no wenno fi no iwtire ɓawo onno Macky Sall wota e ndaru onno Sonko musidɓe ko principe ko sariya dartante hina aade kon problème kadi mi waɗi mi mari ka IFDG kon problème mi mardi min e jama men o enen ko wonde yiwde ko aaden min mi iwtira ɓawo sellu aaden o ko ɓawo miijoji sellu ko ɓawo miijoji IFDG ɗi mi woni hina yimɓe mi supporti ton hande si sellu yalti IFDG mi ndara e sariyaji luttuɗi no gasa yaltindire talan ɗum IFDG miɗo wawi yaltude adi sellu gaynde IFDG ma yaltude koye wawu famude yimɓe ɓen en huwodira woni e maɓɓe hina en wonanayɓe woni maccuɓe haray ko ɗum ɗo min o mi toroto jama o ko henɗum mi fala en yewde fi situation on lagine ka fewndi ɗo nini ngu laamu arngu ɗo nini ɓe yaltinoyta en ka moƴƴi ɓeɗo aruɓe ɗo ɓe ko ɓe faala ko hendagol laamu ngun ɓe luttida ngu ɓe golla lagine no ɓe faalira kamɓe e groupe maɓɓe on e jama maɓɓe on luttuɓe makkindinanoɓe ko ɗum woni annuye maɓɓe on hiɓe udditi projet ji buyi ko ɓe fotuno kon fof hay hunde ɓe ɗumannaki hay hunde ɓe resansali sakko ko ɗum ɗon waɗi o saayi ɗo pedde lundiyankeje ɗen opposition on heno hani gollidugol fi kañum e population on fi dartagol kummojo mum wiyete kum CNRD ɗum ɗon non wawi gasude wo si tawi en dartanike parti ji ɓurɗi ɗin kelluɗe ɗi duuɓi 15 feƴƴuɗi ɗo sikke ala IFDG joɗɗini hoore mum ka hoore ko wiyete kon mojoɓe politique lagine c'est une force c'est la force politique principale en Guinée ɗum goɗɗo wawata yeddude ɗum ɗo hande selludalen tawtuɗa politique makon a tawta décision politique lagine ko be sellu tawe hay hande ka sellu woni deƴƴiɗo crise on tigiri ko ɓa sellu raliyaki si sellu tawtino CNRD haray no lannino ɗin ɗon piiji ɗe wawi añude bare kono jaɓu hino rawni ñiiƴe ko ɗum ɗon noon kadi CNRD on faami CNRD ɗo yoɓe luttito e laamu mum doole jane ɗen tigiri ko ɓe ɓe gaynida e CNRD on IFDG ni si IFDG lancama ɗo IFDG hande si lancama ɗo hina perdi IFDG tun hina perdi IFDG tun ko perdi population guinéen on tigiri IFDG hande si lancike ɗo hande si IFDG lancike ɗo hande ko force wawunoɗo on dartagol CNRD haray hande kadi on ɗon o lanni RPG ma pinanini CNRD fayda société civile ma pinaɓe hiɓe andi nini force wawuɗo organise de population on darto projet maɓɓe on ko IFDG ko ɗum waɗi ittande maɓe jooɗi koye on calcul ɓe woni koye on calcul ɓe woni fi kala ka IFDG kamɓe ɓe yii hino ara kono fayda ɓe ɓindaki tigi o video an ɗo ko woni wadde komi woni mo waɗirde ko ɓeydagol yewtugol on opposition on ko ɓeydugol andintingol IFDG rôle maɓɓe on militant ɓe maɓɓe ɓen kadi andintina kadi sellu ko ɓe hani ko waɗugol ko ɗum ɓe woni waɗirde oɗo video o wawde famude ko henɗum IFDG hani waɗugol nini ma opposition on koyo ɓe moɓodir
wota ɓe ndaru propaganda on ɗo ko CNRD woni wadde CNRD on ɗo ko beɓe waɗa ɗum ɗo projet maɓɓe aran on yoɓe luttuka laamu corruption no tawa kono non ko be IFDG itte ko ɗum waɗi ɓe mari plan ji heewɗi en yii onno ka mairie ji ko honno ɓe golliri délégation spéciale ji ɗin en yii ko honno ɓe ittiri ɓe addi yimɓe maɓɓe ɓe faala en yii division mo ɓe woni o wadde hande noddiren piiji ni inde majji on Ousmane Gawal ko ministre ko porte parole ha joni mo réclamude wondema ko ka IFDG woni himo mari droit présentagol yowgol congrès e yii décision justice on e yii décision justice on suspendugol congrès IFDG o hina ɗon haaɗi ka réseaux sociaux ji hay blogueur ɓe ɓen ɓe acca ɓe tañƴini ɓen ino wowla fii ko wallitoto IFDG en yii ton kadi ɓe arde kadi ɓe ƴetta ɓen ɗo on yii ɗe balɗe ɗo wi'ama Sellu Balde e malaɗo e woɓɓe go ton ɓe nodditama ka suudu laamordu ka présidence ɓe yidi e Dumbuya en yii ɗin photoji ɗo je suis pas d'accord vous sans IFDG et ses dirigeants la population aura une autre solution ko miijo am woni jonnude min no min mi landoma landal gotal ɗo mi jokkitade population on jibi lagine wi'a lagine ko hendutuma on no ɓe yalti ɗo ɓe darti laamu hara parti politique tawaka ala min mi ara ɗo fi wowlugol fi IFDG ɓa ko IFDG ko mi wowlay woni mi analyse woni doneji min ɗi mi jogi ɗi yaltina nan manifestation goto laatiɗo lagine contre un régime ittandema konte ha fewndi ɗo tawata opposition ala ton yaltina nan nini ko parti hombo wawi résistude ɓuri IFDG nago musidɗo am en fo en woni ka FNDC force on hari ko en ɗum ko IFDG gibi 2010 hay CNRD on ɗo min ko moni yewtude ɗo ko piiji doneji ɗi mi jogi na ko wela e mako haray a jarama ko ɗum ɗon min mi wi'i e o sahay mo wonɗen ɗo e yii CNRD on no woni noon jogitorde hiɓe waɗude piiji ɗiɗi pression e hoore Sellu Dalen ɓe lanci suudu makko ndun hande mo exil iɓe yehi ka justice parti on Alpha Condé ɓe andi ɓa waɗi 3e mandat kangari haɗi ko ɗum ɗo wonno golle ɗen ko sortugol yimɓe ton eɗen andi yowno ɓen ka kaso Dumbuya en ɗo kadi ko sortugol yimɓe ka IFDG ko ɗum ɗon woni golle ɗen ton nini Sellu Balde en e luttuɓe ɓen miɗo ɓuri tañƴinade o yiino wonno e fiɗɗirde ɗo on ko mi innata Sellu Dalen IFDG opposition on koye ɓe ɗaɓɓu elan heso hay si tawi ɓe tumbodira ka yaasi opposition on Sellu Sidiya e luttuɓe ɓen hay si kaka yaasi hiɓe hani nodditugol militanɓe maɓɓe ɓe hiɓe hani tumbodirgol public siko Dakar ɓe fottata siko Sénégal siko Amérique siko Europe dynamique population on no duwa memminede
Dumbuya ɗo ɓe etike ɗanningol manifestation hiɓe wadde campagne population hana accitugol CNRD ɓe waɗa no ɓe falira. IFDG hiɓe duwa ɓeydude renforcegol tiiɗingol huwodiral ngal nder hiɓe hatto jini nini yimɓe no sortade wawugol gérugol o crise ɗo interne hara parti on lancaki ko hunde wonde important. Wawa heɓugol none e dynamisme évitugol affrontement direct kañum e CNRD face à face kono hara kadi wonali dans la marge hara wonali kadi sera. Manifestation ji ɗin hande kadi yaltugo ka ɗate miɗo ɓuure tanginade on stratégie ɗon nini o nafidata e ɓeɗo kono manifestation no wawi pacifique no wawi wolede ville morte yeto sukaɓe hara ɓe yaltali ville morte eto ha société civile on tawta opposition on hara udditaka sukaɓe fop yetoɓe haysi ɓe yaltali. Renforce IFDG hella nder heɓa renseignement moƴƴo ko hombo yewtitete ko hombo ni yewtititake ko hombo fokkiti haysi tawi éviti affrontement woni ko nder woni ka yaasi. Min ko nden ɗon toɓɓere mi yi'i hella ka IFDG miɗo ɓuure tanƴinade noon i duuɓi sakkitori ɗo ma nde hitande ɗo miɗo yiwde none goo e keso ko fi hen ɗum no anda noon IFDG ɓe yawata ƴedde décision kono hella ka sellu balde ɗo e ka malaɗo réaction on retardali mi yi publication ji hay so tawinaɗi direct innugol mi waɗay ɗum ɗo ma mi waɗay ɗum ɗo ko wondema to ɓe andi ni jama on ɗo ɗum ɗo waɗi kono kamɓe ɓe humpitaki mi yalɗo wonɓe yaltude no anda noon parti on ko ɓe wowuɓe si on tigi yaltima o faƴƴi o falama wadde hunde ɓe accitay mo taw ha o fuɗɗano wowlde ko ɗum woni ka Ousmane Gawal on parti on yawali affrontugol mo e mino tañƴini kadi ko même stratégie no gasa ka sellu balde ma malaɗo ko accugol ha anda si ɓe fuɗɗi wowlde piiji gono ton deƴƴugol ngol hino moƴƴi par ce que haray ina huli hella nder o talanco ko sabuna hiɗa mari gaño yaasijo kono min ko minata kon ɗo CNRD on ala ko ɓe ani fiyoɓe luttude nguɗo laamu nini ko mapini ɓe ko ha Dumbuya jo'ine lanɗo inne ko élection rewra ko hay walluɓe ɓe ɓen wawi wa fewde secture ɓe aruɓe ɗo ko ndundaranke ɓe ari ɗo Dumbuya ko hunde wotere mapini mo ko yo heɓu none e sariya no o joɗora légitimité ko ɗum ɗon mapini ɓe nini ko ɓe pre ƴettugol kala ko woni ka kesje ɓe yeena yimɓe ɓen fiyoɓe wawu joɗagol si ɓe hetti leydi ndin ɓe andi ɓe jeeyi yimɓe ɓe ko innete hande kadi ko lanɗo fotanaɗo opposition on koyo ɓe eto ɓe darto hara ɓe accidali ɓeɗo ɓe organise élection mo ɓe faala feƴƴa kono ɗum ɗon wawi wadde o sika IFDG lancaki nini en fo hiɗe mari lagine fof nini population Guinée on no mari nini avantage wota IFDG lanco hina intéressé luwe hina intérêt IFDG tum si IFDG lancike ɗo nini Dumbuya en ɓe hetti leydi ko sabuna mahitugol opposition wawɗo dartagol welata fi tayi sidia on nini ko force ji ñani wonɗi ɗin ɗon jibi 2010 ha 2020 opposition fo fayda
ma ko wiyete kon force politique on fo ko hakkunde IFDG e RPG on IFR mo sidia no tawtiron seeɗa luttuɓe fof ko muñu ko ɗum ɗon waɗi RPG no nini hina élection mapiɗi ɓe nini donc tappugol nini CNRD no jogi nini ɗumaji RPG on fo kankan ma hottugine on fo no wawi rali yaade ɓawo Dumbuya hay si tawi ɗo on hay si tawi ɓe dartotako mo ɓe lorratamo kadi ɓe dartotako mo ɓe lorratamo naɗa wawi famude hay dartagol maɓɓe gol hina muradu soɓe ko ɗum ɗo waɗi ɗo ni IFDG ko mi wiyata kon ko etagol heɓɓito parti on nder e ɓaawo eto hara parti on o fettirali nder ko ɗum ɗon non ko ɗum ɓe woni minude ɗo nini ko ɗum ɓe woni minude ɗo nini ko hikki ɗum ɗon activa démarche diplomatique on eto ha safaji ɗi nder haray ɗi nantodiri waɗa pression eto moɓita population on sensibilisa ɓe yetoɓe gon ko fewndi kon ɗo nini kañum e opposition on fof eto ha ɓurɓe ɓe wowla konngol gotol communauté international on jama on hino yawiti miɗo jaɓi kono toujours ko artugol ka institution ji hay so tawi nini CEDEAO on ko faible kono wota haykuɓe Nations Unies no anda kadi ɓe wallata kono siɗa wondi e maɓɓe ɗa humpitude ko woni kon nder ton kamɓe ɓe wawi ɓe mari noon e pression si ɓe annike zen ton ko ɓen ɗon wawi mo maƴinde ko fanɗi o no anda noon nini sous région on CEDEAO mara dole kono hino mari impact si négociation wowlete ɗo joni ko ɓe ɓe implique ko ɓe CEDEAO tawe ko ɓe Nations Unies tawe o wawde famude sellu dale no woniri ɗon ka yaasi no hani dartugol wonugol ngol ka yaasi tum fanka deƴƴa wallitotako politique won ɗo nder to wallitotako parti o miɗo ɓuri e tañƴinade ɗate miijitagol ko honno o hotirta pression gollugol diplomatique ma sifa ɗin non piiji ɗin démarche ɗon kadi miɗo tañƴini no hani min golɗi zenton ko welata ɓe ko tawtara sellu luɓirta ton o fokkita ton o fokkita ton watti e ɗum kadi ka réseau sociaux ji ɗum ɗo min mi haalani ɗum hay ñanden hooreɓe ka IFDG ka groupe ɗo tigiri mi tañƴini mi discuti e woɓɓe ka IFDG Angola ko woni probléme parti on a wowlanayɓe tun goɗɗum ɓenna ɗum no woodi a wowlate tun ɓe goɗɗum ɓenna non onon hiɗon sikka ko minen min ala e miijitade IFDG hino hani renforcegol communication maɓɓe o tentini noon ka réseau sociaux ji ko muraɗi ɗi yawito ton ɗin ayɓe ɓen kamɓe ɓe yawitaki ɓe yawitaki RPG moƴƴinno blogueur ɓe addi joɗɗini ko hay blogueur ɓe mon tañƴina ɓen o yiide heɓe arande ɓe ƴetta ɓe miɗo ɓuura tañƴinade IFDG eno hani renforcegol communication maɓɓe on kamɓe tigiri hiɓe hani artugol hooreɓe ɓen tigiri no hani artugol ka réseau sociaux ji waɗa panel ji wawa hes ko fewno campagne ɓe waɗida live ji e jama on wano fewno campagne ɓe ɓeyda blogueur ɓe maɓɓe ɓen nder ga ɓe forma blogueur ɓe miɗo andi noon ko mon ko wolde ɗo
rewata e haqqille sakko goɓɓe maɓɓe sakko ɓe ƴettagoy kono parti on si on deƴƴiɗo tun ɓe ɗanninaen ko ɗum ɗon kadi woni bitton toɓɓere mettunde faamude e jaɓude nde mi hikkinta den ɗo no gasa ko nden ɗo woni adi saccitore nde ɗi élection ji wonɗi arde ɗo ɗi élection ji wonɗi arde ɗo lagine woni ko gonga woni ko fenande IFDG no hani mijitogol ka woɗɗi fi majji hara hiɓe mari ko wiyete kon yaltirgal aranal e ɗimmal plan A e B kono miɗo andi on jantota ko lan ɗum plan A on ko honɗum atti ɗum Dumbuya en ɗo ko ɓe anni ko ɗanningol parti politique ji ɗin hara parti politique ala kono ɓe ndaari ɓe tawi ɗum ɗon hino metti fi ko parce que o plan maɓɓe mo wanno ɗon ñande révisugol ko hombo woni e règle hinamo règle onno suspendugol woɓɓe supprimugol woɓɓe innugol woɓɓe ɓe addu kaydiji ko noon e ɗanningol parti ji ɗin kono no gasa nden ɗon toɓɓere weloyta fi si ɓe inni ɓe supprimi parti ji ɗin hiɓe wawi wonde ɓe acca ha ɓe jooɗo kono no gasa ɓe waɗata kono hino wawi kadi ɓe gara piiji ɗin fof ɓe organise élection fenade ɓenna sellu yata nanon lanko mon go yewde de mimi inali wota sellu yew élection na ɗum mi wi kono ko mi wi'i parti on yoɓe prépare plan A et B yoɓe prépare sellu o yaha élection si hawro yi tawi ci ɗum ɗon manaki parti on no duwa miijitade nini an kasi ɓe sakkike sellu hay si tawi no anda no fellita Dumbuya gañote élection jiɗi kono IFDG yoɓe participe élection jiɗi hay si ko fenade ko si ɓe yahali hara ɓe ɗannini parti o ɗum ɗon no wawi gasude wo ɗum ɗo wawi gasude wo si tawi hiɓe prépari hiɓe eɓɓini ka parti min ɗum wuuri tun e tañƴinade ndarugol ngol ka woɗɗi min mi feliri on ɗum nokkeli buy mi feliri parti on ɗum nokkeli buy e vidéo jan feƴƴuɗi plan A et B min kum pay kun ɗo mi inni yo miijitoy ɗum ɗo mi innali yo sellu iwu présidence de wata sellu yow ko mi wi'i ndaare ka woɗɗi si on tawi ko feere so on tawi hina feere terto ɗollan ko pay kun anda politique e mettere woni arde ɗo wowla ɓa hino faala ɓano hiɗo wowi ndarugol woɓɓe go kadi min kadi no gasa jentelan ko mi wi on sengo go ko wiyete kon resansugol ngol e sifa ɗin ɗon piiji parti on hino hani kadi gollugol sifa ɗin ɗon piiji fichier électoral on e ko yowodiri sensibilisugol population wota on sabbo ha inne ko hande woni campagne sensibilisgo yimɓe ɓen ko hen ɗum fewndi ka réseaux sociaux ji ɗo hande Allah hino waɗani on koyon aru tun uddito wowlo si tawi no sattani wonɓe ɓe lagine moƴƴine panel ji ka yaasi hiɗon mari Facebook hiɗon mari TikTok hiɗon mari yimɓe wota on sabbo tun wondema ko arɗo o ka siège mon ton ɗo yitangi fiji ndaru wi o mamaya ko welata jaɓugol militanɓe mon ɓe ne'ireɓe faamu e gandal yetagol ɓe ko ɗum ɗo wiyete haqqeji mon ɗin droit ji mon ɗin ko ɗum ɗo woni golle mon ɗen ko ɗum ɗo hanuɗe waɗude
jogite miijoji maɓɓe ɗen ɓuri jogitagol ɓerɗe maɓɓe ɗen aren amen ka siège mon waɗe école siège ji mon ɗi waɗe ɗi école jannirɗo jonnirɗum miijo sensibilisugol sur l'éducation politique, l'éducation à la citoyenneté. Ko ɗum ɗon waɗata militant ɓe jaɓata corrompede. Ɓe ɗuyte haqqille maɓɓe e mbuuɗi. Ɓe anda ko leydi maɓɓe ndi ɓe woni gollande. Hina parti on tun, hina président on tun. Si ɓe jaɓi tawtugol dundarankejo ɓe andu ko droit ji maɓɓe ɗin, ko wonkiji maɓɓe ɗin ɓe yeebi, ko leydi maɓɓe ɗin ɓe yeebi, ko taniraɓe maɓɓe ɓen ɓe yeebi. Yeeto ɗum ɗon yimɓe ɓen. Hara hina humugol yimɓe ɓe on tun autour amugol, jalugol, sabbagol. Mino ɓuri tañƴinade heɓugol aaden faamuɗo gooto no ɓuri heɓugol yimɓe temedere ɗoweteɓe. Ko hunde noon yawnide goy. Ka sakkitorum ɗo miɗo yi'ude wondema noone e huwondirgol e yimɓe ɓe ma événement ji ɗin évolue seeɗa. Kono noon no gasa ko ɓaanini haray tension politique on lagine CNRD on no huɓidi piiji goo. Sina ɗum hari ara ɗum ka réseaux sociaux ji ɗo si goɗɗum waɗi ay militant ɓen no yalta hino yenna hino ɗumanno. Kono ka sakkito ɗum ɗo simi watti laɗe balɗe ɗo ka sellu balde yalti ɗo ma ko ɗuma mi ala ɗuɗude yiwde si faɗin no piiji. No gasara ko évolution waɗi ka IFDG, no gasa kadi ko ɓa tun hara activité ji ɗin ni ɗi tiiɗirano. Ko ɗum mi fala wiwde. Sen ƴetti wano blogger ɓen ka réseaux sociaux. Wano no mi wonnoɓe noon yirude no ɓe wonno noon gérirde ka on fewndo Alpha Condé hino seedi e joni. Sen watti la yalta e noɓɓen ɗo wowla fi Alpha Condé wonde ɓe attaque sellu ma ɓe yennamo. Jama on maka IFDG ɓe ronki heɓde stratégie hinnagol élection ji ɗin e mo ɓe woni on poɗotirde. Ɓe ƴetti dole maɓɓe ɓe waɗi ka réseaux sociaux ɗo yennidirgol e sukaɓe e fayɓe e juuɓe. No anda ɗum ɗon ko ha honto yehi. Ɓawto ɗum simi dari wano blogger ɓe go yaltiɗo adi ka IFDG ma ɓe rali. On say kadi sonki seeɗa. Ka sakkito ɗum ɗo mi ala yiwde sonko. Mi anda si yimɓe ɓe woni ɓe faami joni e ko honno. Miɗo ɓuri tun tañƴinade zérugol crise ji ɗin. Ndarugol one o kombaɗo simi waɗimo himo mari nafa o mara nafa koyo mi yejjitumo. Ɗum ɗon kadi no hani yetagol militant ɓe ɓen hay ka réseaux sociaux ji yoɓe évitu débat ji goo. Kala tawɗo yaada e maɓɓe ma alda e maɓɓe wota ɓe jonnumo noone e force mawningol mo ngo ko hen ɗum ko so waɗi live arugol ɗon yennidiro ma ɗuman ɗo. Goɗɗo tun e hoore makko tun o live o yennata hoore makko o yennidirta e goɗɗo. Kono simo arde heɓude yimɓe ton yennidiraɓe makko jabodiraɓe makko o moɓay kadi yimɓe. Miɗo ɓuri tañƴinan no gasa faamu fuɗɗi mawnude hella ɗon. Ko ɗum mi ominata parti on no hani ɓeydugol jogodirgol, no hani ɓeydugol gollitugol e ɗiya partiji lundiyankeji opposition, no hani gollugol kartal diplomatie ngal, no hani gollugol kartal sensibilisation. Ɗiɗo piiji fop si ɗi waɗama pression wawi wadde hoore militaire ɓe ɓen. Évitugol affrontement direct, ɗaɓɓa alternance. Hande ville morte kayasi manifestation ñin wawi wadde hara deƴƴiraka ni tun. Horeɓe opposition ɓen e société civile on ɓe yiida hay kayasi. IFDG ɓe eto ɓe renforce hoore maɓɓe ka réseaux sociaux ji. Ko ɗiɗo min mi yi ñande o landotolan solution o landotolan ko no warete ko ɗum ɗo woni miijo an gon.
ko ɗum ɗo kadi mi addi toɓɓere sakkitol ko mi wi'i ka IFDG Doumbouya en ɓe organise élection gonga ma fenande IFDG yo prépare wata ɓe accu ha ñande muluku moɗa hina ñande muluku moɗa toni wojjata yo ɓe prépare dès maintenant gibi ɗo ni plan A et B ko ɗum ɗon mi marno ko mi wawla ɗo ko hen ɗum kadi mi woni e yewtirde ɗum ɗo hinami liddu goto e inneteɓen no iwi IFDG ma no ari IFDG kono vision an on ɗo nini min komi haqqille an ko ƴetti zenton ko be o darte mi ala e esprit CNRD mi natali ɗum ha hande kadi 5 septembre mi kellanali ɓe komi inni miɗo welti ko Alpha Condé yani ko ɓe aruɓe ɗo miɗo darude ɓe mi daari ɓe mi tawi hawra ko ɗum goɗɗo min fellirtala wondema mi kellanno CNRD mi iwtiri ɓawo maɓɓe daroɓe lamɓen fo hino andi ko haynde wotere mi kellana CNRD haynde wotere sako goɗɗo inna ɓe naɓoranno e hino hande min o mi yiltike min mi jokkali CNRD ñande wotere mi jokkali ɓe ko miɗo felliti kadi ɓeɗo on ɓe gaynata ɓeɗo on ɓe ko lorrugol si ɓe wawi fiilagi ko eɗen haqqille mi wawata wallitade wonɗo ɓe wallude mi wawata wallude wonɗo ɓe wallude simi yii no ɓe dartore mi wallitoto faala ɗon dartade haray ko ɗum ɗon waɗini lan o vidéo ɗo haray komi Alpha Amadou Ɓuriya Diallo mi salmini o miɗo lando sinon e jam onon e ɓe gureji monɗi miɗo tori on senditanon lan vidéo miɗo ɓuri e tañƴinade ke TikTok mi ƴette wano yimɓe seeɗaɓe on sayi haray onon ka Facebook miɗo tori on sendito mi arte non joni